Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ade algon menge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu mi ummata devwa fave wara riveti irshad take. Adi algon menge adab akhlaq bahattan jehene gota medugois ekalege faan sallallahu alaihi wasallam mani wara riveti adab take dasko devwa fa. Ege terega ekalege faanu ge arihuga ole boduvi ebba sahabi bekalun ebahuri e wahakata gennawafa egotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam edduwahaku Umar bin Abi Salama radiyallahu anhu ekalege faanuge arihuga farikkuluwan innawani kon ekalege faanu mi mukhatab kurabwa hadis kurabwani e kujja e dariya sammillah kaam feshumuge kurin bismi kiyash wa kul mimma yalik adi karigawa ichchakun kash wakul biyaminik adi kanatun kasha den ekalege faanu mi vidaluwani mi sahabi bekal mi vidaluwani timanna eduwa hoffahuga komme duwa kwes ekalege faanu mi irshad debbi fadainne timanna kaabo hadani algon menna mi hadis bas folon debigen de eba wara baawaru faada take egotun algon hasako mi kurukuru wahakolo amazu kollam beenumani kanatun kewma behe gotu ekalege faanu mi wani kanatun kewman amuru kurabwa kanatun kewman amuru kurabwa ehen hadis bas folega maanaga asfa miwani tiyaba mihun waatun nukashe fahe hama kashawarun waatun kani shaytana ehem bima mi hadis bas folega nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi sida mana kurabwani waatun kewma sida mana kurabwani adives Aisha radiyallahu anha ge ehen riwayatega asfave nabiyya sallallahu alaihi wasallam aamuko kantatta kurevviru ekalege faanu kanaippulu iskuravwakama aamuko mustahabbu kantatta ugaves adi mubah kantatta ugaves namais makruha kantatta nuwata eya effada kantatta uga nabiyya sallallahu alaihi wasallam iskuravwani ekalege faanuge vaippulu misalaka miski kolon nukunnawakama bani nama ekalege faanu iskuravwani ekalege faanuge waatu faappulu adi hama ehemme ekalege faanu gado haje kurabwan wada gannawa kama wani nama ekalege faanu iskurabwani ekalege faanuge waatu faampulu ehembima mifada irshad takun alugan mennan igige midani hagigatuga kanatun kewma nabiyya sallallahu alaihi wasallam miwani warag gade amur kurabwa faka namas alugan menge mujtama alugan men balala fe kama wani nama alugan mennan eba farwa kurevetan eba fenigende warab boda mikantaka meduga misalaka balala afikama waninama algon menge darin adi kuda kudim ves ekudin warak ginayen ekudinna libe kaaichihi ekudinge waatun kaatan feneba mifadain waatun kewmuga ekudin boduma fohu ekudin miwani waait terinna ehembima algon men maimba fainge haisiyatun adi bodati mihunge haisiyatun kudinna darinna naseheddi mikantatta huttu mattaka masekke koranji nabiyya sallallahu alaihi wasallam ismiwani sahabi bekale wara tuppulu iru ekalege faanu miwani irshad devwa e darifulae kanatun kasha adi hama ehemme algon mennan amali gotum ves mikantatta huttu mattaka algon menge darin waatun kaakama waninama e atugawen ecche neguma foga kanata digen kanatun kewma daskur wanje sababaki algon mennaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshaduge dashun masakke kuranjihe bayaka vefa alugan menna falaha kaamiyab liben otives hama mi magu ikhtiyar kogge adi hama ehemme giyame duwahum ves Allah subhanahu wa taala suwarugege ahlu verinnaki ei kanatuge ahlu verin kamuga miwani bayan korawwafa suwarugege ahlu verinnan emihunge faim milibigen midani kanata adi hama ehemme narakage ahlu verinnan milibigen midani fai waata emma duayaki alugan mennaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mifada irshad tan aduwaha eya amal kora baykam gabun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.